No, nagani. Wow, mali pa. Good morning, children. Good morning, children, Janet. Good morning, visitor. Good morning. Dison, Ma'am Janet. Ma'am Janet Dison. Ayun, morning po. Kami po yung sa Lugud Pamilya. Lugud Pamilya yan po yung kaya. Opo, ay po. Lugud Pamilya po. Yung grupo. Grupo kami po. Ako po si Tita Weng. Okay, listen daw. O, tita. Tita Weng. Tita Weng. Tito Romel. Tito Bochok. Hello. Good morning. So, bago tayo kumain, mag-pray muna tayo, no? In the Father, the Son, the Holy Spirit. God is good. God is good. Thank you, God, for our food. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Eh, galing. Okay. Good morning, God. Hello po. Mag-feeding na kami po. Ito po yung kapitan namin dito sa Santo Domingo. Morning po. Morning po. Sa mga bisita natin. Thank you po. Bibigay ng lutal. Good, good boy. Good girl. Jose, sana Okay. paglaki nyo, gayahin yung mga ginagawa namin. Okay, kain na. Okay. Iyak lang muna. Document ko lang ha. Thank you po, Kapitan. Okay, palakpakan na natin mga visitor. Yay! Thank you po. Bye-bye sa inyo ha. Thank you po. Bye-bye. 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 Thank you po. Thank you po, Kap. Thank you. Pagkauna na ako. Apo. Thank you po. Thank you po, Kap. Lugud Pamilya. Yummy, no? Yummy, alright. Oliver Zero. Masweldo rin ang anak ngayon, hindi na po. Oliver. Merong At lang kahit talaga kayong gobyerno, hindi na po. Nakalupa niya pala utang. Lalo na po ng batsa rin, oh. Mamaya, kakain tayo. And this is the second batch niya. Second batch na. Kaya, gutom na kayo? Merienda lang, merienda. Merienda lang ito. Okay, let's eat. Okay, let's all stand. Pray muna. Pray muna Bless tayo. the food na tayo. Pray mo na. Luto-luto pa mo. Sige, let's pray. Let's pray. Lion, stand straight. Okay, begin in the name. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. God is good. God is great. Thank you, God, for our food. Amen. In the name of the
Okay, that's it. Kaya na, sige, pwede na kumain. Yeah. Kaya na. Yeah. Halili, in order na naman talaga.